ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯡꯈꯤꯒꯅꯤ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯃꯨꯠꯈꯤꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯥꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤ ꯉꯥꯛꯅꯅꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯃꯤꯛꯁ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯃꯨꯠꯍꯟꯅꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯔꯥꯡ ꯗꯣꯅꯥꯜꯗ ꯇ꯭ꯔꯝꯞ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯁꯤ ꯄꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯦ ꯗꯣꯅꯥꯜꯗ ꯇ꯭ꯔꯝꯞꯅ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯦ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯑꯅꯤꯈꯛ ꯑꯩꯒꯤ ꯎꯕꯗ ꯅꯝꯕꯔ ꯋꯥꯟ ꯊꯣꯛꯀꯗꯒꯤ ꯉꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯋꯥꯔ ꯕꯤꯀꯣꯁ ꯑꯣꯐ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟ ꯔꯁꯤꯌꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯦꯇꯣꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠ ꯂꯧꯔꯛꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯖꯣ ꯕꯥꯏꯗꯟꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯟꯗꯤꯁꯤꯁꯤꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯏꯖꯔꯦꯜꯒ ꯍꯃꯥꯁꯒ ꯇꯧꯅꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗꯩꯗ ꯗꯣꯅꯥꯜꯗ ꯇ꯭ꯔꯝꯞ ꯂꯥꯛꯑꯒꯗꯤ ꯔꯁꯤयाꯒꯤ पुटिनगी याम नक्नबा अदुगा पुटिनगा कनोगसे फैगी डोनाल्ड ट्रम्प से यामना वा तानबा दुगुंबा टिम ममने न पृथ्वी लो अमेरिकन सिंगस लो डोनाल्ड ट्रम्प की वा पुटिन न लोनी हाइबसिमा इजराइल द याम का हेना अमुक सपोर्ट तो रो हेबसु फिल तो सीमा टू प्रिवेंट फ्रॉम द पॉसिबल न्यूक्लियर वॉर या ग्रेट अमेरिकन अमोना ग्रेट USA वहनी अदुदी लाइरे बॉर्डर फेंसिंग तौगनी अदुगा लोयना इलीगल इमिग्रेंट्स सिंग इलीगल माइग्रेंट्स सिंग थिंगनी संगल लोयसे डोनाल्ड ट्रम्प की कमिटमेंट मुन्ने यंबियो आइना मसी पॉलिसी करिगिनो नेशन नमा सर्वाइव तौबदा अदुगा नेशन दु हिंगनबो होनबदा और स्टेट नमा हिंगबदा सस्टेन तौबदा करी करी संगेसे मागी प्रजा सिंगदुन भाप तारकांददा ओइगने नान ट्रम्प ना हाइबनी आइगी अमेरिकन दमा इलीगल माइग्रेंट्स सिंग ना करिगुंबा हालबा एमदो कैपिटल पनिशमेंट पीने मालौख एक शामतोकन आइना मसी पंजरै जुजी इसाजा गार्जियन सिंग लेबिरे अखोय मणिपुर हुजी यामना ट्रांजिट डायरेक्ट मदले मयाम वारंगनी लोइना वाइ रिलीफ कैंप नुगाइग्रब युमदा लैब फंगदना मियोय कयामा पुंसी मांगरे कयामा लैबम जाबुं फंगदना दै सिगा मरि लेने नै ngасai डोनाल्ड ट्रम्प की पोट खरा इन मयाम ngasi थमिस पॉलिटिकली आइना मसी पलै मरमसे पॉलिटिशियन नमोइना ngasi की जनरेशन अमदि तुंगी जनरेशन गता गी दमत फार्म स्टेन्ड फार्म कमिटमेंट खरचंगी टाइम पास नतब मतम लेन बगी पॉलिटिक्स हो नतब लग्जरी की पॉलिटिक्स हो नतब आइगी ngहा की कानन बगी फमगी पैसागी लनगी थुंगी नतब फॉर जनरेशन अम चंगी अदुगी पोतुगी नै नमसी पंजबसे हार्वर्ड स्कूल गुंबा मयाम अमना ngasi मणिपुर दा फै स्कूल से फै अफब मयाम पुथोए मदुदगी ने सुगुंबा हार्वर्ड गुंबा स्कूल मयाम अम लाखपदगी नै खोइनसु हार्वर्ड नदी पोजिशन लोबंग अमगा टॉप लोबंग अमगा नीट एग्जाम पास लोबंग अमगा अदगी अतै अतै कॉम्पिटिटिव प्रोफेशनल आईआईटी खंगदे अम खंगदे कॉम्पीट तोबंग अमगा अतै स्टेट गवर्नमेंट की स्कूल सिंग नंगा मोइदोरिटी करिगिनो गायना खलकांदा अदुगी दगी मोटिवेट तौर कांदा स्कूल फगरन जी गायना कोइना गवर्नमेंट हौरिस कॉलेज फगरन जी गायना हौर कांदा हार्वर्ड न पीरिबा इंफ्रास्ट्रक्चर हार्वर्ड न पीरिबा वजा क्वालिटी मदुगी पोन मयाम दो कोइ मतौ दमगने कोइना गवर्नमेंट द खरै कोइना होनर कांदा लास्ट 4-5 years द गवर्नमेंट की स्कूल खरै दसु जी पोजिशन ग लोबो यावरिस कोइ वजा होगी तुम इलाइने तम तमैने पे मतम इनबा होरई मरमदी करिगनो बा कंपटीशन लेत्रदी खंगदे अरंग थोलकते कंपटीशन लेर कांदा दमदुगी हुज ए पेना खंदोपंगम अन हुजिकि यामना अशोब कंपटीशन नमा between government schools and private schools machine ina pamambadi aduna ngasi di maduma tho kanda government gi su kanna tawre private se ju kanna tawra kanda madugi output tu di kana gi no Eikhoi gi ne Eikhoi gi nation sigi Eikhoi gi state sigi Eikhoi mayam ngarang mai khoina launch tawriba IIT or NEET ki damakta coaching free the piri ne online the tawra kana no exam pass tawra mada khankar laba moi humpuju ji free the coaching period ni government madugi puthoni madudagi khalakpa IIT gi oiro adagi NEET ki oiro whatever any professional gi madu khalakpa singdo amuk ekhoina government puthok mo free da mo modu taman ga doine sahi mari sangera manga sangera madai the don't lose hope private school dagi lakpa sing gi da to 40% reserve ko we are not only for government school khakka to godam nate government school da khare encourage to ngana ba percent khare hele but adu bo private school gi su 40% reserve ko thami similarly isa singna IST thaningba IPS thaningba Union Public Service Commission gi examination yawning ma matam da yum da di paisa laita ima ipa di laira bo ipa tamningba adagi ada salloga sumadu gi accommodation phangdana wa ba thengnaba madugi mayam du urakanda last 4 years sahi mari surubani koina Union Public Service Commission gi ada mogi coaching to ba professional professor sing madu koina fajana ahan badidi by virtual torum bani adubu
kondang gai Eikhoi cabinet coalition tanar ga pelak tabde es masi wazasing jamkang haira ga Manipur da lapiyu ya bri yangsi duga face to face direct posting je tahun je na troka da UPSC gi ada Delhi da posting do ba professor sindo Eikhoi na request of jaraga sahi ani hum sure se coaching pirga UPSC gi exam coaching se da holis sumai da dana se suppose koi Harvard se dagi question fange mapan da kelo ma tamge haiba kana ma dagi effort to bangam da family se MBBS tamge haro hoje NIT se fajana ya haru ga to bangam da mina koi se dagi phangba doctor sing se AM se kari da administrative pudong sa ba phang da adu gum sing du gi news je koi na tawrai se aduna pichibi da mi kana so fit ability koi gi so able erangani but where with some commitment Eikhoi politics or with commitment karga state ki integrity Bharat ki apunba satam ngakpa national integrity is most important. Honorable Prime Minister Modi ji ki national force we have to keep it, we have to protect it. Koi states ki lai minari ba tribe punamak we are having 34 tribes recognized as 4 tribes se koi ki government na we have given all indigenous status all settler original settler haiba maga all settler haiba ma ni tor kanda hairi ba koi ki sinna mayam punamak se recognized tribe punamak se koi na madugi indigenous ki status bi because inclusiveness we need but inclusiveness high dana Eikhoi illegal mapandagi la punamak Eikhoi na tawbadu we don't have the capacity adu mathak Eikhoi indigenous luxury ba Eikhoi gi mayam si loina koi mang ki gani minority oirakani mot ki gani adu gi damta koi politics of Eikhoi gi jati Eikhoi gi community Eikhoi gi identity Ngaknaba politics of ne mixed tawna na mulhan na politics of ne Eikhoi adu gi education na city mayam na su hena kang backbone of the society ngasi noisi ne hayengi Manipur ngasi na khoi gi damakta ne Eikhoi na ngasi khangiba nariba misai dariba tawriba punamak Eikhoi na ngasi kitang sumthom da sumthanama ba future ude thigatpa nainaraba Eikhoi gi history background nainaraba kangbu di khangani aduga nainadaba kangbu di khangor hoje Eikhoi keno tawgodori education minister su yauri syllabus da Eikhoi semtokgodori syllabus committee semgre you need to know who you are ahan bada Eikhoi se Eikhoi kana no na hana khangum change Manipur community kya le Manipur kari dharma satwa mi kya le kari sinjak chai kari lon nangi karai da le district kya le example le kramai to na hore adugumba Anglo Manipuri ward kana yauki Naga sing kamai represent kayam toki kari haiki Maharaj Kulasandra kamai to guna Andaman Nicobar tharino maga Andaman Nicobar thaba kana le madugi Mount Harriet everything Maharaj Kulasandra ma de koi sidagi moi kungani thoi punna thanamba jaga du ngasi kari maming thon kre Prime Minister Modi ji la kodagi Manipur parbat and world Manipur gi kai khunna ba thangre si khanga pro kyam khange example le ngasi Eikhoi na makhel na mau go semkali ba makhel si karino masigi history background karino masidagi kana horki ngasi maitei ena leiriba naga ena leiriba indigenous population ena leiriba including a home sigi makhel sidagi hobi ne heavy worry le si kana Eikhoi khange si khanga ba matung da relationship se Eikhoi lakadabani si khanga ba matung da Eikhoi gi understanding am le nushina ba mayam se lakadabani masi kanamta Eikhoi khangna de nara na hana sidai da mi phuna ba gi crisis sama thoidu mai I card to yenge I card to yenge Senapati daini hare to bhi ama yaurame bhi kari no phune bhi ki meaning se bhi ki do happy no means koi khanga da ba yam wali have nei na ga da ba yam thina wali aduna koi honorable education minister drogan the syllabus maximum regional state ki hat na ba puari hominer kusin khana na ge ma du center ko hokre second point da athu matam da SCRT ki kuthang da Manipur ki know your Manipur general knowledge GK ma athu matam da phonga gani SCRT ki khutang da oja sing na su torga satra sing da madu ki copy mo pahelaga Eikhoi Manipur si jati sumai lei bore loisan jarak pada oja principal koi private ni aduni haibe ki hesitation lai bigano any time any moment any grievances what we can have from the state government Eikhoi mateng pangna bade di lei jai tam punam ko mateng pang jage ai bu sinai tam jage aroi bada discipline Taxi kasi yaw to ba samaj amatana nimana bangamde sakhat bangamde discipline is a key instrument me disciplined and healthy taxi kasi lerba nasanu parba you can achieve everything thank you jai hind